Мы идем на метро. Мы оттуда стартуем и идем в Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, потом садимся на ветку и едем в башню, не забудьте, башню. Ишеклер была, келесе тукталышы Шанс-Элизе. Аланы Шанс-Элизе аланы. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi. İzlenmesiz hürmetli dostlar, biz Parij'da hem de elbette biz bir şey çünkü kişi şunday matur konsert ötdi. Tatarstan artistlari Parij'da çıkış yasadılar. Biz bik zor Türk'ün bilen kildik. Bir tuğ samolyot çıkış yasadılar. Marcel Vagizov, Efilius Kahirov, min, Alina Şerifjanova, Gülnaz Batalova. Şimdi biz Kazandır orkestr bilen jırladık. Hem 500'lük o'rinli zal bo'ldi. Shunga qaramasdan o'rinlar yetmadi, shug'umto'la zal edi, ham ko'pisi bosib turdilar. Endi albatta tatarlar, fransuzlar kelgan edi. Bizning prezidentimiz bilan biz keldik, u endi uyushtirdi mana o'sha konsertni. Ham endi bek ko'p pressa bo'ldi. Biz bek shod mana shu Fransiyada, Parijda bizning Tataristonning nimadir jillig'in yetkazgan uchun ham endi bugun yo'lga chiqamiz, Tataristonga yo'l tutamiz. Kelasi uchrashuvlarga qatli ham ko'rishamiz Qozonda. Rahmat sizga, Begzur.